malibuhatta mga sinawahan ang kita sa luhuk na naman sa Allah na dikatakan kemudian itu taruhut akan mengraja doon dan surkada di panahon namin no ditunggu dengan namin ito o dikihadong na lumibuhan perjuruhan tak mampu iya opong namin naong kita panatiko ima na magkuar daulahan sinaga na mga guru si Marmada anaknya dua ada guru ia anak siahan ima amar daulah sinaga mangalap guru nilai guru siadlagan si nomor dua dua sinaga mangalap guru nabidu guru turni guru siadlagan guru nasasalai ribe may mga hamulian tu marka rumah orko mengguru nami di Bangkalan anak dia kuduhe ia kuduhe mga guru rumah orko Ompu orang senang si nomor dua mengalap guru natai Raja Turni anak si nomor tolu ima raulung sidaga mengalap guru natai guru rumah orko guru obat Pardoro maramulia moto anak yang mengguru nami Raja rumah orko sedu penggapiri Paduahon marhamulia matu markasialaga di negeri asli. Paduluhon marhamulia matu markasiadari daraya. Paupaton marhamulia matu anak yang mengguru nami rumah orko siap port. Jala pinoparta ima lain nami kekebon. Opu horas. Adong dua anaknya ima pertama manang situa perulin sinaga manang kupuerbin mangalap guru rajai guru turne dungung se aston sinaga manang opulangot mangalap guru rajai guru sinaga 5 anak sada boru ima Albon sinaga manang opurindu imana kapadu-padu guru sinawuru sian simat kuntul anak pai dua alman sinaga manang amanieka mangalap guru ngerajai raja sidak bela aman raja do pinang saudara yang ko ang kinamion nomor 10 manieka anak sina murtolu imagberman sinaga manang amaning pramita mengalap guru rajai guru pakpahan anak payopat imagberman sinaga manang amar sika mengalap guru rajai guru sirai anak sina nomor 5 provisto sinaga manang amar sonya mengalap guru rajai guru sinak guru nasasadai ima Kaulina sinaga manang naik keren marang mulia motu anak yang mengguru nami ima marga siahan sian batu omat matang jasa siahan ima ima nata padu-padu nuain di Kion Tubuh may tanggal 7 tahun 1955 Kok Ribe tanggal 10 tahun 1991 Kok Parana Marjolo Lamhok sinaga manang amarindu mangalap guru naratai guru si kumorang mangguru kanan sian tatung morawa anak konna dua halak anak sila dua ima margahan sinaga manang amanibella mangalap guru naratai guru manurung sian Jakarta pinoparna sila dua anak si nomor 10 Marnai Fernando Sinaga manang Amarsia
Mangalak burung razai buru turnip sian raya. Anak konna sada anak sada buru. Anak payopat ima Roy Fransa Sinaga manang amat tania mangalak burung razai buru kapunan siap galige. Pinoparna dua anak, dua buru. Palimahon Jeffrey Sinaga dan marhatokotat. Tatanya ko man gitong tumigo anong terpa ito. Anak payonom imamber Sinaga manang amat Teresia. Mangalak pun razai buru silalahi siap berdatonga. Pinoparna sada anak sada buru. Dia buru na buhay ima. Nelly inang Sinaga doho nekan Belina Sinaga dan marhatokotat kepada namin. Ang dia matungkwa katikinan ng lo saya dong saya anaknya namin kalau mau puro namin. Jadi pengumuman sudah parana anak untuk palak buru dua halak parumain 5 halak pohon kubawa 4 halak pohon kuburu onok palak umum sudah 22 halak. Ulaw na kanong pinulus ng ginamyon di pemerintahan ima siya tahun 1924 saat penapensiun tanggal 1 bulan Walu tahun 2001 di Huria markokas doang ginamyon kala dikabalhon siang tanggal 22 bulan Sia tahun 1931 saat Rory namalulung-mulungan. Persahidonna lima mulai dari Minggu tanggal 2 bulan 10 tahun 2010. Moding manang marulung-mulung hari Senin tanggal 3 bulan 10 tahun 2010. Tutup usia mah 42 tahun 10 bulan. Ima dikinang nilai hatta jala molotong anong katalong kurang. Postoro anami masih dua kita. Alay adong Panginoon namin kaya Panginoon niya tulong. Au beha adong. Utang niyang ginamyo at ikingulunan. Manang singir na pe. Kami siyang Panginoon niya tulong to at aplopat na. Radiro magdalwa kasingir. Dala radiro manggarap molotong adong utang niyang ginamyo. Kasumuni manaboy. Upasahat kami kaya Panginoon niya tulong. Duduk ngulun ni ang kinami nani orang naroon namyo. Mauli ate marikita. Dihita Markasidauru. Ala ng rojo na ang burunta Markasinaga. Asa ulo kita. Dihita pinopar ni Raja Sidepa. Si Dauruk, si Malihuruk, Galingjing, si Tangkang, Doho Malihuruk. Roma kita. Inang roto lang namin Raja si Dauruk. Baik pagodang panomon-nomon na asa utong-utong muhami naroroni tulang namin Raja si Dauruk.
asa firma poki bahul-bahul mapasalongan. Firma to dimuna saluhun namung baru nami jawa-jawa ka dihamu akka pangomoan. Songon asasahan ni rudam najagar manang eme na marludu marurat tutoru marbuluk tukijang. Say songon godang di perbuan ni amomma pinopar nilai namion ifudina. Saya marura motoru songon urani eme gabe marsi tugu-tugu at saluhun na sida hunaling gando hunauliate di pinopar nilai namion dihamuna saluhun na asa sadamen na silop pagadung dua silop papuli tung sada dah dua pehamunan no bek kami sahat diulus na sahat si tangkoraboy bek kami nang sudah mau mutaruli. Oke mau lihat tema dihamuna mang buru nami songot si pasahaton nami songot si tangkorabu siap kami tuh hamuna lumobi matubere nami do ibebere nami pinok pernah lain nami si sarimatuor walu dohok boru risbai sadabi baru huhaha anggini lain namion sada haha anggini lain namion sada baru tu pahompu sada tu haha anggini amang boru namin ahinan sada songoni nang tu botoni amang boru namin ahinan songoni muse tu botoni ibot imalai haha anggini layon. Ay kira kamu do? Apas? Nah, sa pultol na bekat? Ba, ay kami, molo adok na penahurang? Sampai ko nang lihat jadi. Baik. Mula gabi mula horas do liya gabi dak horas. Ope, ta pasaha masih pasahaton ta tu berenta do tulenta tu beberenta bae. Masuk. Siap kanan. Nah, lasmar kamu na deh sama di bete. Na gue terbaik kami. Dosro ha, enak kita siro konot nai. Anak kita ini dokter kiki mangalia ando tanah itu gudang na. Ada yang kamu nak semua ni. Mau lihat deh, gudang dia anak kita baik terus. Saya ada apa mas?
Agar-agari sa luhok na, dia katinuruhong mga duwanda. Maulate, oras nila gabi. Maulate, last roha muna na. Imam balga di roha na Amerika muna sa luhok na, kami tulang muna. Oke. Laras sekitar na o di susadian no ni ya seorang kamu may soalnya tena tutuangan dokon sistiti sirupa gulang-gulang pengaruh na o di susadian non naboy terpungul di parna saya gulang maafin na sunat Jadi di hamuna sa luhok na amang moro nami, bere nami. Pasu-pasu ima dalam hamusyat Tuhani marliba-liba habal nate. Kita di pasu-pasu ate dia muna. Asa dohono pasongon di jolo-jolo tubui. Asa titik mana tinopa hotang bilola rahor-rahor nilang guna. Tum soni penawe terbek kami siap tulak. Ulo sitang gorabu. Bahasai tong-tong mah Tuhan dan nama nabai pasu-pasu nate. Oras mahita sa luhok na sok-sokoni nami. Kami pengurmura Marga Sinaga, 5 oras pinto na magludog. Ditambali raja namin di pasar tamu mo sa ulos na kadyang ulos ito mabu. Ditambali mo sa raja namin di pasar tamu nakahatapas kami hatapas oras to kami pengurmura Marga Sinaga. Kami pinakang guru pemagalang doron namin Tuhan muna. Raja di bulan namin sa lubungan asal ako pasok namin na tuto na matungkol naman guru. Raja namin bago naman hatong ada tubuh di Rubian. Oras mahamit tong naman jalo tubuh mo dihabis kati naman niya. Mga duduk. Hotok ke raja nami Radin Marajai asaro kami maksoba tu rajai. Maulate. Jadi di bawah Oke, marbarsi na. raja nami mula-mula nami kurang nami si Dauro. Lain mangkodang sobai. Luhurna. Om manay do na ihutur daka-daka akadawing ebing-ebing. Roha muna Marga Sinaga manoba hulog tulang muna Marga Siduruk. Ibay kamu marbunga-bunga tangan namin mardong akebeng. Di siaradi tong dodohoron namin amang guru. Sa itong ma dapat-daputan kaparsaudian kamu na anok kujuran deron asa dohoron matong songon dilo ni jolo-jolo tubi. Asa tua matutuna marhanto dulu do ako na marudian.
Horas mahami madalo na ipasahap muna. Mangilo hami tutuhani. Saya marlibatkan na madiha muna mangalian. Anong nakatay naman do? Marhuda mamarga sityo, dihuda panahatan. Bayan naman sityo, di oras panahatan. Kamu nunggu dong. Berbubuluk kukijam. Saya songoni batutu angka pasarian nang dia kai amun ai bebere mun nami. Pinok pernilai nami sari batuon. Pada hormatong songoni do jolo-jolo tugu ya titik mana tino pa. Otang bino na maraon-raon nilang muna. Tuk songoni pinabuat terpasang tamim. Eme namar lutu. Tuhan ta mamanapai pasu-pasuna. Pala sorohan ibebere nami saluhuna. Ima pinok perni. Lain nami si sari batuon. Songon ulus sidang korapu asal satang koma angka umur ni non bebere nami osaluhun nade lusu-lusu ba dinasida angka pangomongan si pasahaton nami 10 sada Jangan datangi ada. 10 sada walu pinopar ni lain nami salima tuon nabotan ris sarebi ris sarebi suang-suangoni muse di haha angkini layon namun jupolo bahora sono sada tu botona halo sada tu bahopu oke lima asa sadia panggabian di hami saluna na berhula-hula buruson baik mamang godang lihat di
ikut nih paribanmu. Jadi akan nampar musik nami, nah masalah kon, akan tupak nami mahami, tupak nami, kamu baca godang nak ison adong. Tulang di foto nami opung rindu baru sida uruk kita magolu do pe nyon na tulangmu. Nah jadi torop sopiga hami di soni berko botokku las maroham torok do hami akana ni tulangmu sebenarnya. Jadi songon hasasah ni songon ulus sitanggorabu ulus sahat ulus pasu nah buat kami tu bere nami itu kami malah songon ulus sitanggorabu tu bere nami ona sampai damang ma godang na hopartusi. Songon ulus nabo di pasata misiongon siya tulang robot. Saya tak paham yang mau raja nabi. Nah sorry no tulang robot nabi no tak kaperiman nabi. Doa tulang. Dalam yang guna nabi tu. Mau lihat di bulu Satu problem sesuatu yang saya pahami guna boleh nabi.
Kaya mo tulang ululan namin si Dauro. Nasoni tulang rohot namin. Nasoni ang kapaliman namin. Tulang nasoni be. Soba-soba di papumunelo at kabirimunelo. Last marahong natin. Itahong multiyo, iba ito panuhatan. Kan multiyo, panuhot wasan. Dot sa luhut na rombongan siya panumpian, dot dogat tubuh nami narong diuto guru bere babere nami asa rap maita amang dijojo ni amang kunta Tinogrong-rombongan ko na tulong namin tumit, kung na dari namin tumit, nabi itu hotel lagan, ay menggoda panahon ng tumit, asa hulong itong hati araw nila sila.
nami. Saya dulu mah apa ngomong. Matu tuh apa? Jadi MSI Tabatua Mena Perlingkungan si Borok. Saya di Batama nomor 2. Saya Sudema kita di Parolo. Matu tuh. Dia ulus Nabi non nami amang guru. Gak ada Sian apa. bona tulang atau bona nyari arong walu lepat. Gak ada raja negara. Jadi di son di Johor kami mah selalu son hata dan itu mana do amang guru. Gak ada. Sadama silok pagarong, dua silok pakumi. Orang so jauh kami mana isi hasilkan lulus kami mana. Sudema mudah-mudahan. Matu tuh apa? Lulus tanggora pun nama kami tu bangunan kami tu manggung kami selalu. Baik kau mah tu tentang awak tu sih. Macam opung Miki, seter Miki. Mungkin ada pedang dari kadang-kadang ada pedang dari kadang-kadang Golop po. salah seorang ibu ya tahun satu lima rumah kita berdatur tiga rumahnya lah orang pandang muli orang-orang itu yang kita merupani orang bantai oleh saya biasa masyarakat kalau banyak lain berenang yang tiga orang kita menjalur saat pelanggan warga ini orang Orang nak dengan apa orang? orang Tapi tu orang sinabung. tiga orang waktu dong Waduh. Waduh. kalau tiga dua orang semua asal atas mana pedang dari Kudu tujuh si semon nakingan iba. Arong kekurangan noti. Ade, tikos pan. Masa
jalo tubuh mari hamusika ni namar namang alea dohotok peraja nami dengan marajai asaroha mi mangaropa rajai kami maropa bona tolong kami turnip bona nyari nami turnip doa sialagan doa bona nasida hai pa godang sopai nami aku mual tio na pinay tu panuhatan bayam mawang si tio ni pasahabang pasahatan sekaligus pangkaraja nami asal kita satu bang bulan lagi sinapera papahan sirait sinapera raja nami saya masuk kamu akahulan orang marenggon asaboy untuk kami ban mempertengah
dia si pasaton namin yang baru songon pala songo hamuna. Oh pak masih batu pohon namin ulo sa temang dulu. Lima sian hula-hula para-para kisirai. Kali. Sana matu hela namin yang tiburu namin. Kali. Sana matu nama kamaran di hela namin. Kali. Sana matu botona. Kali. Terakhir. Sana ruhamo akala yang pergi perpuni menggulur. Sana matu hukum alaya menggulur. So naruh nakin sana harus naruh. Hukum namin mapasaton namin. Bapak yang muli. Doi para nabi alaya. Pinapar ni lain namin. Binamari tunggolo lain namin. Wala. At para sa pikiran mo rin. Oh, Alara ko mga popo sa nanak, mapusa po. Hola senana depe raja nabi. Para sa nanak, eh. Oh, alaya bang kami tanya kamu ma anak nami sudah naik 2 baru nami asa atau marhamulia dot marasot. Araw ka pa na sa sopa ka pa. Tayo na ako buru. Tolu. Ingat tita sekelulan ng pila nama-nama nanggi. Jadi sara matu, hero namin tumuro namin. Gabi. Sara matu pahopo anak, sara matu papulo. Gabi. Jadi pas tamu mo setu papahan. Ang burong kagamitin ka. Gabi. Ito ba kami doon? So, tubiri namin. Gabi. Pagdulo tubiri namin ang mga matangga. Gabi. Sada. Sada may. Kedua, tubiri namin sa mga matangga. Sada. Sada masih dah. Sada ba? 2. Baru tubiri namin burong sada. Tolu. Baru tupahok tupahok sada. 4. Baru tulay namin mga si Pramita. Gabi sada. 5. 5 para jenan. Olah ate mana mo. Tengok kita dah.